Chief Executive Member ke GHEDC Umar Thambor Shiwat minta ke sengi ke khat sautrik unaitung araja apnrio ulapli padba ya ke official website jang ke Giant Hills Autonomous District Council ha ke jingalang balapinlang ha conference hall jang ke tehi ke office. Hakani ke sengi lawan bandan lang nado EM bedai pet ya ke Statistic and Information Department Umar Medeling Emswer ubala ai ki kentin pediang sobha Chairman ke GHEDC Dr. Sanki Shangpu ki MDC ke GHEDC nado ki Liang Senshar berkaliang persya ki officer jang ke GHEDC nalor ki nong tray jang ka council. Nakaliang Umar Thambor Shiwat haba ai jingkran hakani ke jingalang ula pinsngau lingba ke jingtray shitom jang ka executive committee menta ke sngi la ban ple pat ba ya ke ni ka official website da ka jingyarap bat ke jingpen wandur jang ka National Informatics Center Ministry of Electronics and Information Technology jang ka Sarkar India. Kum kinong tray ka council bakentup ya ki MDC baro ki day bandan ke jing ya tray lang ban pen bhashu shu ya ka website kat kum ke jing da wa jang ka por khalang ba kannum ya lambak la ya ki pat ba ong Umar Thambor. Shu ula ong ke jing dan jang ka website ki pat ba ki la ban yo shibun ki jing tip ki be day bat ka council ka jing tip ya ki an ki kendon ki forms jang ka council ki badan kam na ka benta ki pat ba ka dor jang ki form na lor ki weide. Ula ong ke jing play ya ka website kan long ke jing job ka bakraw ya ka council what happening ki jing sha kan tho halor ka rukam trekam da ka bau ong bun sin ki pat ba ki pet tang ya ki jing duna henre ya ka babha ki kham duna ki bayo i. Hakuju ko por ula ai khuble ye ki officer ba ki technical team ki bapet ya ka website ba kin long ki bahuser bha hak ba pentre kam ya ka khanang ba kan long ga jing mento ye ki pat ba nong song snong baro ki jing yo ba ki jing penlut la dan kam ban bu bet ha ka council khanang ba kan long ka ba khoi ba su ba ha kru kam tre kam ula pen sngo wat ya ka tulop ki nong tre ka council menta la le da ka online payment. Hakabaya day bat ko tulop jang kinong tray Umar Thambor Shiwat ula pentep baka council hadien ke jing ya penbet bat ka Sarkar Jala un pelat no shisin pelat ya ka pisa ka badangsa khanang ban siu dap no ya ka tulop kinong tray bat ka council kan persyang nang ni syakhamat ban siu no man la ubanai ya ka tulop. Kat baya ke jing batai bnya syapang kerukam trekam jang ka website la ai da ka kong pilang stang computer engineer ya ki kentin ai khuble la yo na UA Moreman ubadai u head computer and system engineer. Tisenda nupresa yo de ubudam ba da joy por to clear ya ka di ka website do waiga. Ini por kejak wa kamu brief ya dari ka website yang ini On behalf or from our team Statistic Information and Department, I would like to share and display our official new website, which I have been prepared in a few slides PowerPoint and demonstrated it in real time. So the name of our domain is jhdc.nic.in. You can browse from jhdc.nic.in. It is a government website which is developed by National Informatics Center, State Government Meghalaya Shillong. And the uploading data and wording and uploading the form, the picture, photos and all, it was done by our team computer cell, Statistic Information and Department. Okay, please, the vision of the purpose of our website. Digital transformation of GHDC is to digitalize the transformation of GHDC in the modern advanced world. And its objective is to bring local e-governance directly to the people of Giant Hills and a close communication network within the universal world. And it has in the core like transparency, accessibility, and efficiency, connecting better with our community. Next slide. It has its key features and functionality. To me,
online services like form downloading application, like a form certificate for like LEC downloading, and then no objection certificate, and then for a renewal form after it expired, and so on. News and updates. It can be in real-time publication of notification tenders and council orders. This next slide. Public benefits like zero travel, citizens save time and money by avoiding physical visits to the office of JHDC, as well to avoid the heavy crowded in our office. By the use of this website, our office is functionally 24/7 access. Like commonly, you can see our council information is available anytime, anywhere. For a brief demonstration in real time, I will access straightforward to our official website, which Honorable CM Thomor Shiva just now have been inaugurated. This one is the we from our team computer cell statistic and information department. We put forward to bring our official website in a currency trans. Lani ikam ki para MDC, lani ke officer sekali. Toa UMI kita keju kejimut kejimpukat, uya kontribut lang ya kejimut kejimpukat, ya share lang ya ideas yang ini putar, open miat open haya kini ke website ini. Lalu warai watang wayo ubah dan ulos ya kini ke website yang ini Henry cukup katakan kamu mangko ke website yang kuat. Kamu au Jerman ni, UI dan IM yang gani ke departemen. Ngai skema jan uhi kam unong yaldi lene kamu wapai wayu yang gani ke departemen ngam caraya wausu wa gani ke departemen umat ke departemen ke uyo ubai gani ke website tu important dari. Dari ini di internet lambangan di website yang di kami yang ni cipul kijing bentar. Cipun kijiktim lembaga ni ke website kau i dapat siai akan ni ke website yang i yau kipat ba yete iwm kan bat yete kijing lani ya ki an ki rules lani ya ki form lani ya ki wan ki bentar ke wa kipat ba kamu bat emi kita kijing angnon emi kita kijing kuat. Walau pada ni website yang ini, unsur koyo patba, baru bersiapu oleh patba, yang mango cibentar ke cimentoy, bak ke nyerah, yang ke FK patba. Tekam juga ada ni report, nasiau hak cuk yang ke science and technology. Kau patba ada indi hak ni ke cuk kau kan ni. Negeri kau nasiau kamu orang report tu, hamtam. Hawawai yang kini ke website yang ini dibentar mangga kawi nak kekam kewakian itu kita. Lima punsin hingga hak jinyo yang ngah ke jin ketok ke jin kenok ke jin ketah kubun yang ke performance leni yang ke konkrekan yang i kausil kat kamu mangkat. Bila orang kata, ina yo lesi kipai ba bunsin hidu pagi, tu kan iwa dunar, jo pagi tu kan iwa bakaran, te bunsin hi jo pagi yang iwa bah, lele iwa miat, baga council de legal lebutau pai ba. Takkan orang kata nasnya major diwa. Mau power ni mau mi ke kawal kadang apa ke ni ke website kau dah yo di bui bukan tahu dan bukan tak percang
Mulai dah kata bor, lele dah kata hukum penilai yang kini ke website. Kat kam kecil kam, bakat kam kecil yang kepon. Lima bunsin ni, hawa wai yang kawan ke website. Lalu biang kata hukum kereka dia ni, jauh si ya tu, ia lambak lah. Yang kata buat siapa yang kipat ba, lima lambak kini ke website dahulu ni. Kalau ada kinong pipe lagi kinong yang kita information ladaka information yang iman tu berkala yang si kini iman seperti kecil ya jadul di gua berkala sekarang kita siapa hidup bertak bukia dan bukia tak hantam yang officer di technical team 2M kita gabor tu boleh yang ini ke website yang ini siapa hak usia but Emilia kata kecil tua kamu ni wa berkerekam om tang lebenta wa UME yang ni official website dia. Hele emi kam kata jemut je perkat warai kam di membar po ga isi. Wa kam ju na kalian yang ki produk na kalian opposition bank. Kila ke ju ke tua. Gojo pesnyalang ya po ga house yo iwa. Berkerekam ni om tang hak website lewat yang hukum mereka hak ini ke ofisi ini atau identitas kakam kepo hadu kijing su kijing sai hadu kijing yo kijing mkam kijing mi to mereka kakam ko ya kepor yang komputer kepor yang kijing su bak kepor kijing smart bak kepor kijing bu bak ti yang ibu kita kijing yo kijing tu dan kijing yang ke kausil tu yang man ko Yusuf puluh dengan tekan kata lebenta di departemen di waktu kan dia kan isi de percangko kata wala alpi mau digitize wat kamu yo bikat ni khatam yang kijing su kijing sai wat ada kijing su tulok lewat kijing su di skim ini ki sentral sponsor scheme da percaya wosu dalam ini lamba da itu kijing su yang ni ada da percaya udah hitas dan online payment yang diwan kijing su diwami nagani office ni